Karibu. Naitwa Celestine the Creator na leo nilikuwa nataka tuangalie kitu kimoja kwamba tunawezaje kusahau makosa yetu na tukasonga mbele kama mtume wetu Paulo. Tunaelewa kwamba Paulo safari yake ya maisha ya dini hakuwa mazuri mwanzoni. Alikuwa ni mpinga Kristo, aliua watumishi wa Mungu, lakini baadaye alikuja kuwa mtu hodari ambaye alifanya kazi ya Mungu vizuri sana. So tunataka tuangalie sasa aliwezaje kusonga mbele na kusahau makosa yake. Watu wengi leo tunashindwa kujisamehe na kusonga mbele kufanya kazi ambayo Mungu ametupa. Tunabaki tukijilaumu, tunabaki tukijutia kwamba tulifanya 1 2 3. Lakini tumwangalie mtume wetu Paulo kwamba kwa nini yeye aliweza. Tutaangalia sasa kwa nini yeye aliweza. Kwa kuna mambo 5 Paulo anatuambia mambo ambayo alifanya ili kuweza kufikia katika safari yake ambayo aliacha mambo makubwa. Aliandika vitabu vingi vya dini kuliko mtu mwingine yote, lakini pia ameweza kuandika nyaraka zenye nguvu ambazo zinaponya na mambo mengi zaidi. Haya ndio mambo ambayo Paulo alifanya. La kwanza, alikubali kwamba yaliyopita bila kuishi ndani yake. Alikubali kwamba haya yamepita bila kuishi ndani yake. Kumbuka kosa, jifunze somo gani ulipata. Paulo alikubali kwamba tayari kweli nilishafanya makosa, tayari nilikuwa mpinga Kristo. Nafanyaje sasa kuendelea na maisha baada ya hapa? Lakini jambo la pili, alijisamehe nafsi yake kwamba tayari mimi nimetenda kitu ambacho sio. Kwa hiyo nimejisamehe na nasonga mbele na safari yangu. Naanza kufanya mambo mazuri kama ilivyokuwa kwa mtume Paulo. Nimesema moja, alikubali tayari alishafanya na amepita. Anasema kabisa katika ile anasema yeye mwenyewe katika Biblia, nasahau yaliyo nyuma nikikaza mwendo kwenda mbele, wa Filipi 3:13. Kwa hiyo anakubali aliyopita bila kuishi ndani yake, kwamba sasa tukubaliane na tuendelee kwa nini. Hiyo ilikuwa namba 1, lakini namba 2 kwamba anajisamehe mwenyewe nafsi yake kwamba tayari kweli nilifanya, kweli niliua watumishi wa Mungu, kweli nilipinga neno la Mungu, lakini sasa nimepata nafasi nyingine. Lakini nyingine Paulo anasema anabadilisha mwelekeo. Anabadilisha mwelekeo wake kutoka kwenda kwenye kuua watumishi wa Mungu, kutoka kwenye kupinga neno. Sasa anaamua yeye mwenyewe sasa ndo awe kidete wa kusambaza neno la Mungu. Unaona, katika maisha unaweza kubadili uelekeo. Mimi mwenyewe kuna kipindi tulikuwa walevi, kuna kipindi tulikuwa tuna tabia mbaya, kuna kipindi tulikuwa vijana wauni, lakini maisha yanapozidi kwenda tunaamua kubadilika na kuamua kufuata njia njema na kuambia vijana kwa wengine kwamba jamani, msipite njia hii. Ndio kama Paulo, tunabadilisha mwelekeo. Maisha unaweza kubadilisha mwelekeo wakati wowote ule, wala usiogope. Lakini jambo la 4, aliamua kuzingatia kilicho mbele yake, kwamba tayari amepewa kazi na Yesu Kristo, kwamba ametokewa, kapewa kazi. Anaona sasa hapo, japo watu wanaanza kumsema, wewe mwenyewe ulikuwa mtu fulani, wewe mwenyewe ulikuwa nini, wewe ulikuwa mlevi. Nakumbuka kuna siku kuna mtu kanitumia message, wewe sasa jamaa unajifanya unahubiri mambo mazuri wakati mwenyewe ulikuwa mlevi. Nikamwambia ni kweli nilikuwa, lakini hayo yote yamefanya nini, yamepita. Kwa hiyo zingatia kilicho mbele yako. Achana watu wanaosema, wanaoku attack kwamba kukutupia maneno fulani hiki na kile. Si vibaya, lakini sasa hivi sifanyi tena hivyo. Inawezekana kweli zamani nilikuwa malaya, zamani nilikuwa pinga Kristo, zamani kweli nilikuwa mwizi, zamani nilikuwa jambazi, zamani nilikuwa vile vyote vilivyokuwa zamani. Lakini zingatia sasa kilicho mbele yako, kwamba sasa hizi mimi ni mtumishi wa Mungu, sasa hizi mimi ni kijana mzuri, sasa hizi mimi naweza nikafanya chochote kile, sasa hizi mimi nimeamua kubadilika, nimeamua kuacha maisha. Kwa hiyo zingatia siku zote kile kilicho mbele yako. Alright? Lazima uzingatie, kwa sababu bila hivyo utarudi kule. Zingatia lilo mbele yako sasa hivi, lishike. Acha kujiutia, acha kusema mimi siyo nini, mimi nitawezaje nini. Unaweza, ndio maana Mungu amekutumia. Kwa hiyo Paulo alifanya hivyo, alizingatia kilicho mbele yake, anasonga mbele na sahau yaliyo nyuma, huku nikijikaza kusonga mbele. Lakini la mwisho Paulo anachofanya, anasema namba 5, anasema tumia historia yako. Alitumia historia yake
kuwa ushuhuda kwa wengine. Watu wote ambao tumekuwa, kwa mfano kama mimi hapa sasa hivi nikwambia, kwa mtu aliniona nafanya hichi ninachofanya, alishtuka kwamba na wewe tena, na mimi ndio mimi nimekuwa hivi. Mungu watu wengi aliowatumia katika Biblia ni watu ambao walifanya vitu fulani, lakini aliwarudisha katika mstari. Na mimi pia, hata wewe pia unaweza ukawa kijana mzuri, unaweza ukawa dada mzuri, unaweza ukawa mama mzuri bado, unaweza ukawa baba mzuri bado, unaweza ukawa babu mzuri bado. Yani bado maisha yako hayajamalizika. Wala mtu asikwambie kwamba wewe tayari umeshaharibu. Tumia hiyo historia yako kuwa ushuhuda kwa wengine kuweza kubadilika, na watu watakufuata, watakufurahia maishani. Bado hatujamaliza mna wakati wetu. Siku ambayo tutamaliza ni siku ambayo tutalala kwenye jeneza ambalo linaenda huko ambako tunatakiwa kwenda. Tunapelekwa chini ya udongo, lakini tutapelekwa huko katika sehemu nyingine ambako tutakutana na Baba, ambako huko tutakwenda kuvikwa taji. Kwa hiyo bado tuna nafasi. Kwa hiyo leo usikubali historia yako ya nyuma kama ilivyokuwa kwa Mtume Paulo ikurudishe sehemu ambayo wewe ustahili tena. Usikubali kurudi kwenye zizi la nguruwe. Usikubali kurudi kwenye matope. Usikubali kurudi kwenye matapishi yako. Songa mbele, songa mbele, na Mwenyezi Mungu atakusaidia. Amen.